Welcome. Zanzibar show. Hey, Rabeshu, that's the title Tabata Sunta. Jadi bago Sunday mulai go the change of radio. Jadi Tabata go the change of radio di Chicago Zanzi. Angero koi di Tabata the Sunday yang mulai jadi la talao. Kanta kamukoto. Arafahol. Hey. Nete ka lengolo la Mateo 8:32 e re tla tseba nnete empa ge le nnete ke yona e tla go phološa re a lamogela ka moka mo hle tlabele le gona dithatšeng ke tse jarate tanko una sa satle hae ha monna e sala mosia kula jwalo ha e sala re fugalla and then ha fitla a ba re nna ke tswa workshopong le mpitsetsa mama go bitsitswe ke nna re thotse re mo shebila okay ka jeno ke tlo bua ke kopa o sale ntate wa hao ntate ona ke nang le yena o ZCC o tswe nthong eo ke neng ho yona o tlo ithola tšhelete ka hloho ya ka ngwanaka empa ke be motho wa o qetela o mmolaya o tswe nthong eo ke neng ho yona and o ska ba sala o sebedisa bana baka o kampa bolaya nna ke le mme wa bona ene ke motho wa o qetela o mmolaya o tsamaye o kene o lo kenya betche o latele ntatatungku ka tlung sanebo tšhelete o tlo ithola o tlo dipa o pola ke itseng hana ke qala o kolota tšhelete ya sekolo mana le teng le principal o kolota bond ya ntlo ke yana na re jwetsa taba tseo o tlo ithola tšhelete o na sa sebetse o na ntse a sebetsa mara bothata o itse ho rona o utswitse tšhelete ya ntlo ha ke tsebe jwang tsona ntho tseo tsa bona tseo mara mama go hlaloseditse ene ka ga ntlo eo ha tlo tshwarela mang kapa mang ka ga le lapa le ka ntho ba mo yentseng yona o na mo kwaetse ka lesela le lesweu o kene le ka mang abuti wa rona o kene le ka mang abuti wa lona o kene le ka mane ke mme wa lona ke mme wa rona a buang taba tse o teng abuti o teng mongadita ba nkankana le mama butlanyana wa netefatsa taba ye ke utlwang ke di nnete ntho tsa di buang mme wa hao o itseng o la re ba tswe nthweng ba keneng ho yona mara ka skane ke tsholo ke gola toba ona moholo hobane dintho tsa di buang kaofela tseo ke di nnete kaofela ntho tsa di buang hobane lena wa moholo ke la ka lwana lene le go dutse le mama mo ha mo isi di doctoreng ha mo isi di ona mama mo isanteng ka ba ka motse ka o tlo mo isa di doctoreng le go o sa tsamaya mona ne ke sebetsa nthong ka gashing sa sol ka gashi ke sela petrol mo la ke molo mo fa bo di chelete gore a tshele a ise mama di doctoreng a sa mo isi ene le motho ana phela ka di enga yena ona le di enga ke tsebetse kopanang le di eng gore o hotse jwang hae ho etsahala eng mare ka rena ntse a sa kenetse ntho tsena hobane dewe o tswa ka tlhalosang ka teng hore ona kolota di eng mama la re jwetsa jwalo o la njwetsa jwalo nna mama mara montswa ya o qetela ha sa bule le bona kaofela a ba go nna ke bale ya hae mo o itse re phuthe patlo tsa rona re baleng nna o bulele nna ke le one mme wa hao ha sa se re tlotswa a ga wena o baleye mona o ka lebo mme wa lona ha re abuti wa lona o kene le ka mo o bolela hore abuti wa lona o robetse le yena mara ha e bua popa o itse fela o kene ka mang ene ka mo ka makeneng teng papa no sa tlo kena ka ga ntlo ya bona it was this whole e ke bonang ho bana ba ka jeno a reng abuti wa lona hanyane fe o la ka go mama buile go abuti wa rona o kenetse moya ona wa bofifi ona hobane ona bona dikoloi tse go bedu antse ga batho ke bana ba batla ho mpolaya batho ke bana ba ka ba thibeng batho ke bana ba batla ho mpolaya ho thwe mama wa hlanya and then mama ba re mosadi wa hao o tlo qetela ka wena ditšhelete tseo nana go metsetsa tsona ka gona ha o tlo di bona because o tlo di ja le monna o mongwe ka ga ntlo ya bobuti ya lona se ke bela motshwarela le tshwarele deni fela
ke kopa le nhlokomelle ngwana o ka ga ntlo eo le ke ngwana wa abuti wa a moholo Deni ona o ba reng ke Sandra o nkentse dintho a na le ntatae ke tlo e hlalosa o nkentse dintho a na le ntate wa hae ha ke batle lo mo bona le mo ke yang teng ha ona ntho e tlo ba lokela ka ga ntlo e a balla seboko a re ka ga ntlo ena ke a tsamaya bana baka ke se khutli ntate wa lona o kae ka nako eo o bona le kerekeng empa le ena o lekile o lo lata mama mo ha molata tsatsi le leng o molatile papa ba thola accident ka vena maponisi ona tloa ko kerekeng a lo hlapisa mama le ko madi yao jwale o re abuti wa lona le moradi wa hae ba mo entseng abuti wa ka le moradi wa hae nna a ke wentse mokiti ka moramo gobane ona sa ke ntse betšhe gona ne re sa tsebe gore ntho tse tsa ne ke sa tsebe nna ntho tsa bofifi ntse ke na le history ya ntho tsa ntla ka tsa bohlanya bo noto ke bohlanya ke repa mosadi a ba mfounela ga buti wa rona o tswa mosebetsing so o tlo etsa mokiti wa tebo hobane o sa kula o tshwere ke tswekere abuti wa rona so o tloela mosebetsi concerning ntho ya hae ya tswekere ke tlo ba thusa ho etsa di-salad and then ke ne ke se motho a ratang ho ya because re a ya le mekete mara re khutli re thabile rona ga itseba gore re dintja re dikatana ha bo rona ha re nix wa abuti wa rona ona sa re tshware hantle la re le mo meketeng ba ne re ipata ene ha re ya hangata ne re ya ka bakala mosadi wa hae le bana alright ke mo hlokometse Deni dilemo re sa batle nix ka Deni ka bakala mantswe wa rona a mme wa rona a o qetela ka ga lelapa leo and then le mosadi wa hae ho nona le dintho tse tshwantseng re tlo mo tsebisa tsona tsa na sa ditsebi ka molekane wa hae ene mme wa rona o itse ntho tseo se ke be ga di kena bana ha se tsa rona mosadi wa hae a sa ditsebi alright ke ile mo ka lo thusetsa jalo ka o thuki thuso ba mogwaka ke motho a pheya ke tseba o pheya ke tile mo and then ha ke ya mo ke re batho nna ke tlile mona na ke a bona ke a di etsa dintho tsena mara jwale ntate wa ka tlung ha a tsebe go ke mona le dikhia di ho nna ne jwale bonang ke bosiu mosadi wa ke a re nna ke na taba le monna go o kae ka pha o kae nna ke batla tšhelete ko makala hao motho o batla tšhelete ka mosadi wa abuti ansia ka kishining ona ke na le madintja ngwana habo ausu a mathela ka mane a ke founela monna ka mpotsa gore hante lo kae ha tsebe mo ke leng teng le ho kae kante re zone 6 and then hantse ke le hosane ke mokete and then ha le mokete ke na le ntho ya ka ya di level ke iqadileng ene ntse ke ya go yona sekolong di Saterdag ausi wa ka mfounela re lolo tloho ke re wa tsa nna ke utlwa mmele wa ka o hatelile ke utlwa ke sa batle utla le moketeng wa ga ngwana mama tlo hata mabala fela ba sa ba le teng bona he ha buti tlo hata mabala ausi ke nna nna ke tswa sekolong ene ke kgathetse ga a tlo mane ke hateleile man ke hateleile monyako ga a tlo ke mosebetsi u teng ene ntate mkoto moketeng wa hae o kene dinku tse pedi le ngaka teng ya mbitsisa letswalo nku e nngwe e ne le meimana e nngwe le hantle mare ka makala sekotlolo sa nku ena e nngwe ne le meimana ena kore ne ka rene le pregnant le nku wa mosadi le nku eo ha tshwantse ke re tshwantse ke nyoka mokoting ka mo ha ya kenywa ka mokoting ke kentso sekotlolo nga potela le ka man hana ka iputsa mosadi ba le ya ho hamamalana a hamiswa nna le ausmadintja ngwana ha bona mosadi yena o ba letsi ka tlung alright ke bona le nna mara moketeng o hona le taba di we bana ba nshebile ka teng wa kena ntate ba rekisa airtime ba rekisa le electricity ngaka ena ke ngaka ntate e hlapile abuti wa motle mara o tlo reka airtime ya 5 rand the time ya ke re ntse ke etsa malam hodu mo monyakong ha ke re hetla ke re ka betswa ke letswalo and the time ke betswang ke letswalo ke ha a nshebile tjena abuti ke a bona ka ke tseba nahana ngaka airtime ya 5 rand mane banka o kila bona mo na le ntho wa fila ke bone yona and then ke makaditswe le ke putsana ena e potetsweng le yena horna putsana ke re tshwantse ha be le go o rekile le mimana e tshelwe ka mo papa ha ya tshelwa ka mo ko ya ha ka he ha ke tla e jantwetse ha ke kena ha o sia qeta mpitsa re ke itle se ka etsa jwalo ke itle moketeng o ha ke kena o nlatile butwaka a re ha o solteng o tlo ja dijo tse batho ba sa hlapeng gale ko yemetse a qeta ba tshe batho ba sa hlape ke bona ke ba tsebe ntse ke botsa le ka jeno lena o so le teng o tlo ja dijo tsa batho ba sa hlape nna khona ke tlo hlapa hao ntse ko yemetse ke kena ka tlung ha ke kena
ha ke batle dijo. And then ke ne ke tsamaya le bana baka. Mosadi a nke plate ona sa engwathetse. Ona a Matebo e ka rona sa utlwile go batho bana ke re ngwana ha o hlalosetsa go mama ke utlwile batho bane ba bua ba re tlo hana go a ke a butua ka ho because ona le ntho ana yentse go nai ke kena nka ngwana mosadi wa ya re ngwana a potele ka mana ijelle ka mana ije ka speed batho ba ska ba mona o metse ngwana ga ka ija plate ona mama ke lahletse toting ka itshasa ka mafura ka go silolo se ke jile ona o potedi ke ngwana ha o ke ngwana ka o ba fuwe di plate tse lentse gona re so ngwathelo le ngwathelo ka hana o ja ha ke hana o ja o siatla ga lololo ska etsa jwalo re futumatse fela malamohodunyana ga ja malamohodu o tloha mo heke o so thu go utswitse ditšhelete le di cell phone ngwana re etseditse moferefere bana ha ba re tsware hantle mokgwa bona ga ba phela re ba etsetse ntho engwe le ngwe re tlo tsama mo se go utlwile bohloko bonnete re phuthana le yena mathabane re phuthana la o sickness gore ne re tlo etsa mo ha re tsamaye o tsamaya ha go re tswa re tsamaya that ka moga mo bosibu apa ke a senna ka nyolosa ke theosa ka dithaolo mo ke la banka fitla mabitleng le yena buti ena ke tswa ka tunga ke jwetse motho o fitla mabitleng le yena ka koloi ya hae yena ha na le hlonolo ke lo mokopela bosiubo ka matsatsi a latelana ke re mokete o fitile jwale gore ene ga ha re tlo be ke sa jwetse motho ka tunga ke nka di certificate tsa ka everything ena jwale ha bua le nna ha buile nna ka phone e se le taba yana ya tse o utlwa voice we wa mpitsa ya hae abuti a le moalenteng ha hae ene ke lo kena ke sa ithole next ba and then ha o nka o isa mabitleng o bitsitse ka yona voice o tlwitse tlo a fitlang kenya kolong ga ya mabitleng ha re fitla mabitleng ha ke gomama ke re mabitla o ka o fela na tseba ke nna ne ke le planning ya ho tlo be ya majwe so gale ntse re sotle re ya re nna tseba ke nna